cyumweru gishize Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron bafunguye urwibutso ruhoraho rwagenewe kuzirikana Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 ruherereye i Paris mu Bufaransa. Urwo rwibutso rwa mbere rwubatse mu gihugu cy'Ubufaransa mu rwego rwo guha agaciro abazize Jenoside yakorewe Abatutsi. Mu ijambo rye, Perezida Emmanuel Macron yavuze ko uru rwibutso rushyira amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mutima w'amateka y'Ubufaransa kandi ari rwo ntambwe ikomeye cyane mu rugendo rwo kwemera ukuri ku byabaye. Perezida Paul Kagame nawe yashimangiye akamaro ko kwibuka no gukomeza kuvuga ukuri ku mateka ya Jenoside. Iki gikorwa gifatwa nk'ikimenyetso gikomeye cy'ubufatanye n'ubwiyunge hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa nyuma y'imyaka myinshi y'ibiganiro ku ruhare rw'Ubufaransa mu mateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Wowe ukigera aha ngaha kuri uyu muyoboro wa YouTube yacu yitwa Paul GBL, menya neza niba wakoze subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubona amakuru